Hello friend. Pini nali tumfa la so video long nang kithan ponji mate na piklang ponji la bangke online pen koson si toilet pipeline sima la so process nali tumfan pathek pen la so video long nang than pachini ponik po la pen la son update mate la son video kilang long ver je fan la so YouTube channel subscribe ko la pen latest update kilang ver je fan nali tum bell icon tame bear ponik dia non la pen videos tame liking si la pen videos tame nali tum share ponik on tang dia non pathek pen chithan pon lonang koson si online pen toilet ka apply ning jima laso aputhak le tangte lang pon lonang tangte non pangcheng pon lonang mate chithan pon lonang koson si nalitum akijoi pen toilet ka apply nang jima laso puthak dak detail salam lang pon lonang kicheng sinalitum laso video description along stami link long exi laso link la bangke department of drinking water and Sanitarians Ministry of Jal Shakti official la website lo la pen swachh bharat mission ji page 2 lo nalitum dak thek pon long exi la pen holo soling long ber ek lo prote screen along nalitum sun arjan bang thek pon long ekpo la pen jong sin nalitum dak apranga registration ek lo prote nalitum dak login id apa nalitum mobile number la pen la get otp polong ber pen OTP la nalitum dak kalong in a mobile number long le ekpo lo so OTP ba nalitum la enter OTP podim ber pon nang po enter OTP long ber pon igdet benefit mate OTP ber igdet benefit nalitum dak security code mate captcha do igje la so captcha bang nalitum la enter security code podem theklong je la so dim fill up se nalitum la sign in option long ber nang po la lopulte nalitum ka apply je fan login me po jong sinalitum non la so website long kiwang milang prote nalitum screen long sun arjan theklong ikpo da penalitum dak theklong ji citizen registration la sodim nalitum bering nang po citizen registration along ber pon igdet benefit puthot nalitum dak registration a process bang claim ignang po la pen register koson se registration ji mala so puthak sta menili nalitum fanan than pachini pon ikpo kicheng sinalitum dak citizen registration apan mobile number la pen la get OTP long ber ignang po mobile number login that benefit get OTP long berlo pulte nalitum dak kipidun a mobile number long OTP nang lek polo so OTP bang enter OTP podim nalitum fill up nang po la pen dak login nang po login ji fa nalitum dak puthot ka fill up on nang lang dolang nalitum amen address nalitum fill up on iglo pulte registration successful ekpo la pen puthot nalitum registration successful opulo tangte nalitum bag wang iknang po bag wang igdet benefit puthot nalitum dak pen login pon nang po la pen login ji fa nalitum pen hili nang thana son nalitum jong se registration ik elo pulte nalitum da mobile number la pen OTP get OTP puber nang po OTP fill up nang po OTP fill up get la security code mate captcha la enter security code podem fill up nang po la pen sign in pon nang po ni lista me non dak fill up pon ik po apra process nalitum pan na peklang pon tu ik po la pen nilista meda OTP la pen captcha ni li fill ponik elo mate fill up ponik elo nali tum jong si fill up ponik elo butela sign in long ber pon tunang po sign in long ber pon igdet benefit puthot nali tum dak thek pon long ikpo nali tum registration a hot kipidun amen la pen mobile number la pen dak state name address la pen registration atarik nali tum dak thek pon long exi la pen ka apply je fa nali tum la pula 3 line option long exi nalitum la so a box song lang pa maple to nalitum long exit da 3 line duzi la 3 line along nalitum ber ignang po 3 line along ber ponik det na fit nalitum da new application la ben view application duzi nalitum la new application along se nalitum ber ignang po new application along ber pon igdet na fit putho dak loading to ikpo loading that fit nalitum dak pen thek ponong po kicheng sinalitum la eligibility criteria of beneficiary nalitum dak pen lang ponigon lang ponigelo pulotang te nalitum dak new application afan apis bange chingpu ponik po nalitum la screen long thek ponong po la pen puthot nalitum dak thek longji fill market are the mandatory matela star kedo an bang ke nalitum dak ka fill up dunang ji kinang sodlo nalitum kicheng sida state amen thek ponlong exit da dak ta star do dak already da Assam dak chifilapon ik elo la pen puthona litum state filapon ik det benefit district det benefit block amen block select pon ik det pen filapon ik det benefit panchayat amen la pen panchayat amen filapon ik det benefit nalitum la village name dak pen select pon nang po village name select pon ik det benefit habitation name nalitum dak select pon to nang po la select pon ik elo pulte dak section b toilet owner particular nalitum la bangke dak fill up pon ignang po
kicheng si nalitum Aadhaar card along kido amena sonthot nalitum dak fill up nang po fill up on igdet pen afit Aadhaar card number nalitum fill up nang po Aadhaar card number fill up ik elo pulotang te nalitum la box to ji la so box long ber nang po la so box long ber pon igdet pen afit puthot nalitum keber thunang lang verify Aadhaar number la so dim ber igon verify Aadhaar number adim ber pon igdet pen nalitum la sodium bang theklongji green tick theklongji green tick jongsi du elo polte la bangke chok eglo jongsi green tick daklang lelang polte nalitum puthot la Aadhaar number la pen amen fill up on penalitum verify Aadhaar number long ber ignang po la complete ik elo polte nalitum dak apply vek abang pu mate abang fi further kalte husband name ka fill up nangji la bang kina so la fill up on ignang po la pen gender la bang ka apply vek abang pu mate abang fi la so gender lo category la pen sub category la pen card type nalitum dak automatic dak chewangji nalitum BPL stame AAY la pen asondu dak nalitum bernang po la pen card number la bang nalitum dak pen fill up on nang po la pen card number fill up that pen fit already dak mobile number banalitum mobile number do ipo email nalitum fill up on ne la pen address dak pen fill up on nang po la pen la fill up igdet pen fit non da section 3 mate bank accounts details lo bank account details la bang ke apply vek abang pu mate abang fi bank account vek nang po la pen kicheng sinalitung dak IFSC code ber nang po IFSC code ber da pen fit name of bank la pen branch of bank branch address state bank state la pen bank district la bang ke da automatic chi fill up type po jong sinalitung IFSC code chini nei pulote nalitum passbook long doji hada ke tok doji hola so IFSC code nalitum la sodim fill up nang po la pen know your IFSC code da sodim ber pen stame nalitum da ke do ana bank IFSC code bang ke long pon ek po la pen name of bank la pen branch of the bank la pen branch address bank state la pen bank district la bangke nalitum fill up on ang nelo IFSC code ber det pen fit da automatic chi fill up on ikpo da pen ka fill up on ang zila bangke nalitum da account number bang fill up choklim pen nalitum tok don ignang po mate fill up don ignang po ason da thak puthot confirmation of nalitum puthot dakta account number ber don ignang po la ber pon igdet pen fit afi nalitum la dak theklongji scan first page of passbook puduji nalitum choose file long ber pen nalitum bank passbook la first page la bangke nalitum upload don ignang po la pen isonalam dak nalitum theklongji note only PDF JPEG JPG PNG are allowed image must be clear size less than 200 KB bank direkta passbook of applicant ase dake tok pondo image quality la bangke PDF kalte JPEG JPG la pen PNG hai huisi dake accept ponchot la pen photo la bangke MB ki kom nai lo 200 KB ansi dak size bangke do ignang po la pen da fit la pen da fi nalitum dak theklongji la apply po dim nalitum bernang po apply long ber pon igdet pen afi nalitum mobile number long stami nang le ekpo apply successful lo puke la pen nalitum chonghong ikchet nang po la pen la so status kelang je fan nalitum la 3 line theklongji la sodim nalitum ber ignang po la 3 line number ignang po 3 line number pon igdet pen afi nalitum la view application puduji la sodim nalitum ber pon lo pulte details nalitum langlong ikpo la pen nalitum jongsi apply thik the pulte nilifa na humre ngo nilista me nalitum fan ka apply process nang than pachini pon ekpo la pen ki theka na son bang nilista me nang than don ekpo la pen la so video nalitum ka anma share ego kar biang long rasta me palang iknang la pen pachini iknang tang de pinia video long bang ke la anle ing ton pon lonang la se domi thak me kadu kave kar british 2.0 YouTube channel long kelang ra anna first tame nilihin pen kardom to change your